China uteithio rio heanitwo na itemi ria kung'ethanira na ng'aragu ria gumeire county 23 guku bururi-ini. Minister wa motungata ma muingi Margaret Kobia akiamukira uteithio uyu augite ati nigugukorwo kana nigukorwo rigu munene hari makiria nago hari gutigira ati mihango ya mathomo ni rathie na mbere county iria igomeirwo ni ng'aragu. Maritwa mahoroketi muthoni ari no horo cio makiria. Mihuko 18,900 ya mucere iria ni ya kilo 50 niyo iheanitwo ni thirikari ya China itemi ria kung'ethanira na thina wa ng'aragu uria ugomeire a Kenya milioni 2.5 a kaunti 23. In particular, the rice donation will be distributed to schools in the 23 ASAL counties to ensure the retention of students in schools during the drought period. China is willing to strengthen its cooperation with Kenya in various fields and provides more aid and to help Kenya improve people's life and promote social and economic development. Kobia augite thirikari ni irarutithania wira na arungamiriri a matura niguo mateithiririe mihango-ini ya gutambura aikari aria mahutitio muno ni ng'aragu. We will make sure the food that has come from China is not going just to be in the depot, but is going to be distributed in 23 counties, and we ensure that it's timely and efficient through the network of the Minister of Interior, through county commissioners, down to the chiefs, and we are also assisted by the Red Cross. Uteithio uyu wa mucere ni murigo wa mugwanja uria uheanitwo ni thirikari ya China kuria murigo wa mbere wa mukirirwo mwaka-ini wa 2019. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Kate Muthoni. Nega muno Kate Muthoni ni ndwa riboti yaku. Riboti yaku ni yatutiriha mohoro maitu na njira guhema ithaa riri ria thinashara. Mohoro mangi nona ciehanda ithato cia rucini. Elizabeth Sutogeireka muno mundu gwitwo Bro Favor Mukenya, mundu gwitwo Njuguna Mukundu wa Mudoro, Patrick Kagagaika wikuria Dandora, mundu gwitwo Njuguna, mundu gwitwo Emily Sam Kimau wa Mwangi, mundu gwitwo Peter Maina Koge wa Nyakahura wikuria Yego, mundu gwitwo Jega Kongwari Ganigaithika muno, Josh Ng'aci Ng'ang'a gaithika muno twa makumwa Tudura engineer Kinagofu, mundu rajireta Dondo wa Muruka Giciru wa Kamuro na gaithika na mundu gwitwo wa Iguru wa Kayole. Asante sana wa Iguru wa Kayole Junction. Itondamenye gwe Kayole ya Nairobi na gwe Kayole. Itondamenye gwe Kayole ya Nairobi na Kayole ya kule Naivasha wiria wa Njira Junction ndamenya ni yago ku Nairobi. Helen Giciri gaithika muno, Skola Kagwe naye gaithika muno na kama wa chapo na mundu ogwitwo Charles Jerry wikuria Maua na mwalimu Wilson wa Mboga na James Bro arajira ndakwona ule raiga haya arajira o James Bro arajira weterere kama Kumuramura utigire kamuni atuonia ahikia cio mahana atia acio marathi kuria Riveroli ani mathenge wa ni gaithika muno na mundu gwitwo Fortune wa Weru na Naomi Mwangi na Karogatia na ndira guthi haria ka page ya Inoro TV tondu twi live na ndore maratwamukira kugerera Inoro TV live niguona mundu gwitwo Dugata ya Ngai Pastor Elijah gaithika muno, mundu gwitwo Simon Niswa Kimse gaithika Baba Dogo, mundu gwitwo John Washenene gaithika muno wa maitha wa Kamau Kamukunji na mundu gwitwo na harajira etagwo Purity Paul acionera maratware mukira kugerera kana maratwandikira kugerera Facebook ya page ya Inoro TV dirikana Inoro TV to live haya yajagia nakayo shiko gaithika muno, shiko salimika na wende shule. Haya mundu gakajira etagwo Jeanette gatahigaithika muno, mundu gwitwo wa Monica Karebangi South. Haya mundu gwitwo mama Iani Farodhi wa Inoro kule Kilgori Saraiga, asante sana tuhamwe. Mundu gwitwo Budaka na Christopher Gitao arajira atiriri ni haria ni matigitwo ni mama wao kana mundu mataranio gwitwo mama wao andu mamwe muciri wa Wanjiro kana Bweha ni former kanari manager wa Haria Gitito Coffee manager na gathiko muthenya wa kana nioke Haria Kahungu. Pole sana mzee Bweha Mushiri, pole sana kule familia ya Bweha Mushiri. Kiamami kana mundu gwitwo Njoroge James wa Makombe gaithika muno, ndakwena ndakena muno nigukwena ndamenya mitambo-ini na ungeithirie mundu gwitwo Jogu Don't Stop haria membri na Kenyoira tuna gaithikira hau na wanyonera mundu gwitwo Waiganjo Paul salimia ye sana na joka wa Githunguri Davis. Kama ukiharo ni giaku nigetha nayo tuthomere maigano ni gwathengio ni ngwajia na Betimo Turiku Matororo Iro aroiga mundu ndaiganire na uria Ngai amumbire uria uhana wi muthaka iganira noguo tutige gwetha uthaka ungi hari mundu witagwo arauga atia atene atumaga atheke muno rucini na ukiraga tene gututhikiriria thengio ni aretie nginya namba yakwa ya thimu tuteithanie undu etagwo Gikandi wa Tunyondore kuma county 031 Gikandi wa Tunyondore kuma county 031 andika namba yakwa ni 0702
tigana na icio inge aya ati Njoroge na Kamau murega rucine ndukigeithike Njoroge ndageithika muno ati mundu ratira kuri Argentina ri mundu wanyure ndawa icio ri akihuria mwena umwe Mwangi James waru itogito ndari na uru no gukena rakena rucine otoro na ithio turi akenu rucine tondu wa Ngai gutuhe kiheo kia muoyo ona kuri uria kuhana tidia thayo my brother Mwangi waru itogito Kimani kuma Umoja ni ndakuona uria uroiga thengio muno Kimani kuma kuria bururi wa Umoja ni kuria Eastlands kuria ngathiti yugaga ni dikuga haya ngathiti yugaga tithi haya he mundu rauga nyongi ni kaga atia nigimaraga igeka atia agimara dio ekarumukia runyondo nyongi egegimara-ri ni runyondo irumukagia haya twetereire kuigua uria mugucitenderia cia magathiti etagwo Doni Dowadu wa kuma kuria kundu gwitagwo Muruka Kandara na Kandara nikuo kwi itura ria wodi etagwo Gaicajiro kwa MCA etagwo Murege geitheka muno my brother MCA Murege wa kuria Gaicajiro ngingira ka waruri Alex Wajami Pishori ni atugeithia na ndari na uru mokirire tene na mahingura wira na marerorera Inoro TV Zack Maina kuma Jujarauga ni mugenagia ni uria mukiraga na mayo keep up the good work na ugeithia Njoroge thengio muno Zack Maina kuma Juja we ni mundu twanacemania arahurai andu aitura ritagwo Kamba na Matidia thayo jetagwo Martin Mutito wa Kimuhu ati Kaniarua Kariuki ari kuria Moi Forces Academy Lanet na Ikuru arauga etereire tunokorerie icio cia shape MC Majipi akuma Eldoret arauga matire moima Inoro na thengio muno Dr Paul Kefisho ni atugeithia na ena igogona mweri nya December Dr Paul Kefisho kuna horo munene ningokwira tutari mitambo-ini horo cio ni uriku PNM Kimonda thengio muno ni wendete Inoro ngeithaniria Ruiru yothe na wathie biashara ciaku kuku Nairobi ona kuo mageithie na mutidie wega ucio ngi ni mundu uretwo atia aretwo good morning brothers tulizie kuhusu maji hapa maji mazuri kwa daraja ukiuma Mwiki ni horufio takataka ni hoiteagwo kwa mto hadi kwa main road maji mazuri kwa daraja ukiuma Mwiki ni horufio ukuri ni Nairobi kana ni Kiambu Pastor Charles wa Elohim igemanya niko giko kiu gitigirara ni Nairobi akone Nairobi tukwaria na governor Anne Kananu etigwo na korone Kiambu Dr James Nyoro yes kogo jera tu ni hau hena thina Mwiki tondu dimenya mihake wega ya Nairobi na Kiambu na wona wajira niko consider it done latest this evening hemudo gara Nancy Lucy hali Inoro TV ri arajira pamoja kama umuthi ni birthday ya my daughter tagwo Tiffany na nirore ya Tiffany wa Nancy Lucy happy birthday tugicokoreria tuko tukimuramura ngathiti na kwina ndeto tukunokoreria na tutenderie 1 uhoro wa defect ciama 2 uhoro wa uri ari mumagieto ni insurance cover 3 cia gatatu iria turatenderia na iriko icio igiri henenge ni iriko weather shape kahoriganirwo ni icio cia gwetha na ndo maiga nimeterie monio kirugama utune shape ule korwo hana ona no ndugame tha ici aya cia kana thina wa mai thika thina mai thika turagitenderia nigetha andu acio mone mai twacoka thutha kire gatari kuraya thutha wa Ruiru Mabati